Nakon što je u uvodnoj riječi pozdravio sve novinare i prisutnu konkurenciju, direktor VDL Bus & Coacha Remy Henkemans je odmah prešao na stvar. VDL Bus & Coach kao budućnost vidi električni pogon i uglavnom se fokusira na nultu emisiju izduvnih gasova u javnom prevozu u različitim verzijama vozila u smislu dužina i kapaciteta putnika. VDL Futura FHD 2 106 je kompaktna verzija turističkog autobusa dužine 10,6 metara. Ova varijanta je namenjena VIP segmentu, malim grupama ljudi koji putuju u vrhunskom luksuzu i komforu. VDL Mid Basic Electric je potpuno električni midi bus namijenjen malom broju putnika u retko naseljenim zonama. Model prikazan na sajmu je gradsko vozilo koje ima 8 plus 1 sedište. Elektromotori koji zamenjuju dizel motor imaju snagu od 120 do 150 kW. VDL Citea LLE 99 je nisko ulazni autobus dužine 9,9 metara koji je premijerno predstavljen na IAA. Predstavljeni model prima 78 putnika što je priličan broj za dužinu 9,9 metara. A napolju su posetioci mogli da vide Futuru FMD 2 135 dvosovinski autobus dužine 13,5 metara kao i dva minibusa na bazi Mercedes Sprintera. Također, u saradnji sa kompanijom CIL ABEG, koja pravi osovine za električna vozila, VDL je predstavio i omogućio probnu vožnju nove Citee.